الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. يوم يمشي معنا الله سبحانه وتعالى نبص بلا مهول نمشي مع محمد صلى الله عليه وسلم وسلم وفاندمه. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإسلام وفاندمه إني ngabiri ikomeye cyane twahawe na Allah subhanahu wa ta'ala, kado ikomeye cyane wa Islam, izawadi ikomeye twahawe na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muri kwezi kwa Ramadhani. Ni nkaho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yishimiye isomo twafunze guhera ku munsi wa mbere, iminsi 10 ya mbere, iminsi 10 yo hagati, none muri iminsi 10 ya nyuma Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni nkaho yatubwiye ati mwabashyitsi banjye mwe, mwabagaragu banjye mwe, mwakoze ibada, mwaranyumviye, mwasenze tarawih, mwafuturishije abantu mu kwezi kwa Ramadhani, mwakoze ibikorwa bitandukanye, nanjye reka mbasezere mbahaye izawadi. Akenshi iyo umuntu asuye umuntu umushyitsi akamwishimira, rimwe na rimwe hari igihe amuhereza imperekeza, yagiye kumusezera akamuhereza ikintu kiri bumuherekeze, ashobora kumuha amafaranga y'itike, ashobora kumuhereza impamba cyangwa n'ikindi kintu cyamushimisha mu nzira. Hasa natwe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kubagaragu bafunze neza iyi Ramadhan, bakayisibana iman, bakayisibana kwiringira ibihembo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala abahaye imperekeza, abahaye impamba bazajyana mu yindi myaka nyuma ya Ramadhan. Iyo mpamba na hindi Waislamu, iyo mperekeza na hindi Waislamu ni Laylatul Qadri, ni ijoro ry'ubugabe, ni ijoro rihambaye cyane rifite agaciro imbere ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aratubwira ngo inna anzalnahu fi laylatil qadr. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala arashaugaragaza agaciro k'ijoro, aho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atubwiye ngo iri joro mureba agaciro karyo, nuko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bigaragaza agaciro k'ijoro, nuko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala iri joro yarimanuye mu Qur'an. Allahu akbar. Ntago Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yamanura Qur'ani mu majoro asanzwe wa Islam, kubera agaciro k'iri joro n'ubuhambare bwaryo n'ubutagatifu bw'iri joro. Niyo mpamvu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yarihise muri nijoro arimanura igitabo cyayo gitagatifu, igitabo gikomeye y'Abayisilamu. Innahu la Qur'anun karim fi kitabi maknun. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala iyi Qur'ani hambaye cyane ayimanura muri iri joro rihambaye cyane y'Abayisilamu. Kini kigaragaza agaciro n'ubuhambare bw'iri joro y'Abayisilamu, kuba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yararimanuyemo iyi Qur'ani y'Abayisilamu. Allah arangije atubwira ati wama adraka ma laylatul qadr. Niki cyakubwira, niki cyakumenyesha agaciro k'iri joro rya Laylatul Qadr. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ntabwo yategereje ko twebwe tugisubiza icyo kibazo, ahubwo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yarakishubirije. Aratubwira ati Laylatul Qadr khairun min 1000 shahr. Iri joro rimwe gusa ry'ubugabe umuntu aramutse agize amahirwe yo guhura naryo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yakwandikirwa nk'umuntu wakoze ibada amezi 1000. Allahu akbar. Barabaze basanga amezi 1000 ahwanye n'imyaka 83 n'amezi hejuru. Ari nge nawe ntabwo tuzi ko iyo myaka 83 tuzayigezaho, ariko kubera agaciro k'iri joro w'Islam, kubera ibada wakoze muri iri joro, kubera kugira amahirwe yo guhura n'iri joro kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ukandikirwa ithawabo nk'umuntu wakoze ibada y'imyaka 83 n'amezi hejuru. Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mu yindi aya katubwira ngo inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Imana Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye Qur'ani mu ijoro riri mubaraka w'Islam. Wallahi nta baraka zirenze iri joro rya Laylatul Qadr, nta khairi w'Islam irenze khairi iri muri iri joro rya Laylatul Qadr. Ariyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itubwira ngo man hurima khairaha faqad hurim. Umuntu uzagira igihombo muri iri joro rya Laylatul Qadr ni uzabugize igihombo hano ku isi ndetse n'igihombo imbere ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu yindi hadith katubwira ngo man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa wundi uzagira amahirwe yo kubyuka, yo kugira amahirwe yo guhura n'iri joro rya Laylatul Qadr muri iminsi 10 ya nyuma, agahura naryo afite iman ndetse yiringira ibihembo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iratubwira ngo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Azababarirwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ibyaha byabanje.
ibyaha wakoze mu myaka 10, ibyaha wakoze mu myaka 20, ibyaha wakoze mu myaka 30, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Imana Allah Subhanahu wa Ta'ala izaguhanagurira ibyaha byabanje mu myaka yabanjirije. Abayisilamu bavandimwe batubwira ko mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abantu baje ku ntumwa y'Imana baramubaza ati ya Rasulullah, abantu ba mbere bo mu bihe bya mbere, mu bihe bya Adam, ibihe bya Nabi Nuh alayhi salam, ibihe bya Nabi Ibrahim, bya Nabi Musa alayhi salam, abantu Imana Allah Subhanahu wa Ta'ala yari yarabahaye kubaho igihe kinini, umuntu akabaho imyaka 1000, umuntu akabaho imyaka 500, umuntu akabaho imyaka 600. Naam, abasaba babaza intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bati ya Rasulullah, abantu ba mbere qawm zatubanjirije, qawm Nuh, qawm Ibrahim, qawm Musa, qawm Isa alayhi salam, babagaho imyaka myinshi, wari warabahaye amahirwe yo kuramba, abantu bakabaho imyaka 1000, imyaka 300, imyaka 400, imyaka 100. Ariko twebwe ya Rasulullah, a'maruna imyaka yacu ma baina 60 wa 70, ni hagati ya 60 na 70. None ya Rasulullah, ni gute tuzahura n'aba bantu yawmul qiyama, inzego bazaba bafite kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Umuntu yamaze imyaka 1000 asingiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umuntu yamaze imyaka 500 akora ibada zishimisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naho twebwe imyaka yacu ya Rasulullah ni 20, ni 30, ni 40, ni 50, ni 60. Ni gute tuzahura nabo mu nzego kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Nibwo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamanuye Lailatul Qadr kuri ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aramubwira ati ya Rasulullah, Imana Allah Subhanahu wa Ta'ala ibwira Rasul sallallahu alaihi wasallam, aramubwira ati ya Rasulullah, genda uhumuriza abantu bawe wabwire ko Imana Allah Subhanahu wa Ta'ala yabahaye amahirwe mu kwezi kwa Ramadan, kwijoro rimwe gusa umuntu uzagira amahirwe yo guhura naryo afite iman no gukora ibintu abikoze kubera Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akabona thawabu, akabona ibihembo by'iryo joro ko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bizamera nkaho ibihembo biri mu iryo joro gusa ryonyine gusa, bizamera nkaho yakoze ibada zakiriwe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imyaka 80 kuzamura. Bite wa wundi wakiriwe Lailatul Qadr muri Ramadan 10, Ramadan 20, Ramadan 30, Ramadan 40, afite ibada zingana gute Abayisilamu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Iyo ni Lailatul Qadr imwe gusa, ni ijoro rimwe gusa. Bite Ramadan yose, ithawabu za Ramadan yose ni nduzi z'Abayisilamu. Ariho mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muri hadithi yatubwiye ngo as-sawmu li, isawmu ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ana ajzi bih, ni nanjye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uzi ibihembo by'umuntu wafunze. Ibi ni ibihembo gusa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaduhaye inshamake gusa ya Lailatul Qadr. Atubwira ko ijoro rimwe gusa ringana ni thawabu z'amezi 1000, imyaka 83 n'amezi hejuru. Iri ni ijoro rimwe gusa. Bite amajoro 2, 3, 4 angahe uvanyemo Lailatul Qadr, ibihembo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bingana gute? Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo as-sawmu li, isawmu ni yanjye wa ana ajzi bih, ina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uzi ibihembo by'umuntu wafunze. Dusabe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Abayisilamu tugerageze inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azaduha amahirwe yo guhura n'iri joro rya Lailatul Qadr. Allahumma ballighna Lailatul Qadr, mana turagusaba ko azaduha amahirwe yo guhura n'iri joro rya Lailatul Qadr. Allahumma ballighna Lailatul Qadr, Allahumma ballighna Lailatul Qadr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.